Cai rariangon, kemo buin cai luas, alihang gelah macan. Dot pesan gelah nawang macan, kemo cai mejalan jani. Maroke tu pangandikani doanake agung, ngemeng peninggalan rariangon. Iyo merasa tekening dewek kesengitangan tu kido sang Prabu. Nekejumah iyo jag-jagina tekening kurenane. Turna konang ngudiang semune mesawang sedih. Irariangon nyerita yang pinunasi do sang Prabu anenunen iyo ngalih macan. Yen sing sido ngaturang macan, sinah yo kematian antuk ido anake agung. Ditu lantas kurenani rariangone mesuang manik astogino paican bapo dukuh. Iyo mapinunas apang manik astoginone ngadakang macan. Jatuh semat. Ado lantas macan gede pesan. Macan itu lantas tegakina tekening irariangon kepurian. Cek perjani penangkilan di purine padu melai pati kaplung ulian jejah nepukin macan. Ido anaknya jejah ngetor nyingakin macan. Buin sado nyengap macane gereng-gereng. Gediang. Gitu pangandikan itu anaknya aku sambilang itu melai ngepurian. Irariangon lantas negakin macanen tu mulih nek. Nekejumah nih macanen tu lantas pastuna teken kurenane apang dadi lesung. Dadi lantas macanen tu lesung. Buin manine irariangon buin ketitah tangkil kepuri. Ngandika ido anake agung tekening irariangon. Cai rariangon, kemo alihang gelah nago. Yen cai tonen manago, de pesan cai melipetan mulih. Irariangon mu pamit budal. Tekejumane morahan iya teken kurenane. Ditu lantas kurenane nyemak manik astoginone. Jatuh semat. Ado lantas nago gede pesan. Tegakina nagonen tu tekening irariangon kepuri. Ngokok nagone selantang jalan. Nekede bencingah ngelepat ikut nagone bakat pentale candi bentare. Perjani as candi pembedali do anake agung. Anake de bencingah pada peblesat melai takut tekening nago. Ido anake agung maro mireng orto dogen subo ido ngetor to. Kalingki ngaksinin. Lemat perjani ido anake agung. Kepengandikan lantas irariangon ngediang nagonen tu. Budal lantas irariangon negakin nago. Nekejumane nagonen tu lantas pastuna teken kurenane dadi lu. Kecerita ido anake agung angop pesan tekening kesaktiane irariangon. Dadine mau woh sengit kayu nidene. Buin manine irariangon buin kandikan ngalih tabuan sirah. Ditu lantas kurenane ngadang tabuan sirah
ambul guongan siapa gedean. Buen sado pegeriang nih nantabuane galak-galak. Entu teng-tenga tekeni rareangon abone ke puri. Subo teka di puri, pesu makejanginan tabuane. Pegeriung sahaso ngerebut ngincelin itu anak Ki Agung. Itu anak Ki Agung lantas nyeleati. Maka uko dangan itu nih besah ulian gincer tabuan. Subuh suud ngincelin, tabuannya lantas mekebernambung. Payu merempo itu anak Ki Agung ke pemereman, lantas itu tuaro eling tekening raga. Buen manine lantas itu newato. Itu lantas irareangon kepurian ngalih hilubang kuri tur lantas aja kemulih kumahne anggone kurenan. Kecerita yang jani sapenewatan itu anak Ki Agung ngancan kasub kesaktian irareangon. Ditu lantas panyake ngadegang agung irareangon dadi itu Sang Prabu.